to znači? Znači, to znači da je država 51% vlasnik, s tim što država ima još i akcijski fond, ima još 3,6, 3,7, 3,6 mislim procenata u akcijskom fondu, što znači da bi država bila sa 54,767 bila većinski vlasnik bratstva kada se ove radnje, ove što ćemo sad o čemu ćemo govoriti, završe. Sljedeći korak jeste da smo bili u Ministarstvu ekonomije više puta. Moram da kažem da je gospodin gradonačelnik bio sa nama u Ministarstvu ekonomije i da je za vreme štrajka stvarno zajedno sa mnom i zajedno sa svim ovim ljudima odlazio preduzeće i radili smo na tome da dođemo do što pre nekog poboljšanja rješenja u kome se bratstvo nalazi. Tako da u to ime hvala. Očekujemo da kada se ministri vrate sa godišnjih odmora da će ova naša problematika biti na vladi Republike Srbije, a to je negde 3. nedelja u avgustu, 3. četvrtak ili 4. četvrtak u avgustu mesecu. U tom predlogu zaključku, koji ću ja sad pročitati, je predloženo znači da se prihvati informacija o statusu akcionarskog društva Bratstvo Subotica koja čini sastavni deo ovog zaključka. Usvaja se nacrt ugovora o prenosu bez naknade na Republiku Srbiju većinskog paketa akcija akcionarskog društva Bratstvo Subotica. Ovlašćuje se da u ime vlade kao zastupnika Republike Srbije potpiše ugovor iz tačke 2 ovog zaključka, bit će neko ovlašćeno lice. I ovaj zaključak radi realizacije dostaviti Ministarstvo ekonomije koje će jedan primjerak ovog zaključka dostaviti akcijskom društvu Bratstvo, akcionarskom društvu Bratstvo Subotica, Ministarstvu financija i Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije. Taj zaključak ima svoje i obrazloženje koje vam ja sad ne bi u celini čitao, ali je zaključak sljedeći, da je, znači, ponovit ću, znači, vlada je deo Beograd 77,9 je vlasnik ukupne emisije, akcijski fond, evo tačnije 3,6, mali akcionari 18,5. Ovdje je vrlo bitno da je stavljeno da su radnici bili, evo, su kulminirali su 600-dnevnim štrajkom gladi, da je vrlo teška situacija, da vlasnik većinski vlasnik sada nema apsolutno nikakvo rješenje iz izlaska iz ove krize i da je vrlo bitno to da je bratstvo jedno vrlo preduzeće interesantno za državu i da bi trebalo da se vrati u društvenu svojinu. Pod jedan, zato što Železnice Srbije treba dođu velike investicije oko popravke vagona, oko pruga, a da je bratstvo jedno takvih preduzeća da ima kvalitetne radnike i da najlakše može da se prilagodi popravci i remontu